we papa and I say I blame Kennedy Agyapong for all this because of his greediness. Mame mao akwaba emfa ombra Ghana nsem TV GH so wo frɛ me adwowa searching. Ebusuafo enkra we na eba no efri Kasoa straight. We be straight. We free Kasoa youth no straight na eba. Na omo kyerɛ sɛ eye ensem a ekoso 2024 Kasoa drawing elections na eye honorable Hawakumsin elusi ni seat no de ema honorable Phyllis. I am so honorable Phyllis enya hoden etwa entro eto honorable Hawakumsin ne so a and the evidence committee no motena na the evidence abasa honorable Hawakumsin onye hwe omo wi investigation ne but omo kyerɛ sɛ omo hwehwe me no nipakun bi ankoso e wo Kasoa no sensem we nyina enkombra no honorable Kennedy Agyapong ona okose ni na enam ni greediness nti ensem we na Kasoa youth no de aba betudwa na ebusuafo ansa na no mesrew ope quality pictures a se we do birthday wo ye den photo shoot pa eni da ho ope videos wedding videos a ye clear pa funeral videos a ye clear enfo wani enchire mo ba bia se cam hacks na mese no na etwegu screen so no contact no ba bia wo bia obeba ababe wadwuma no yopo de amount tiafo 2024 elections no na by hook or by crook NPP for omobere because no money so mo atwa 8 years away nti omo asisi omo aso Ghana for cash omo ente His Excellency the former president na Adanko Akufo-Addo ne appointees na menim se no omo ye nsamanfo so omo ye wudifu nipa bone fo pa omo opposition na omo da so di nsem NPP for no ti na redo omo be pa na ni nyina mu na omo bewe no eye former vice president Dr. Bawumia esansa oba out ebejitu mi say NPP are na NDC edi nkunim no ema NDC fo no tumi e na omo grabe seat no bebre me kire parliamentary seat no bebre efri NPP fo omo ensem bako eye ablekuma is it north or central I think central baby omo eye by election omo bo honorable Hawakumsin baby bako a na ye clear say mame efriye e na orini na esan say eye patapa ewo NDC fo nsem Sam George ehye ni court ye kuntan say ofo wadeda no omukodi nsem hu Malik Basentali omukodi nsem hu wo hono ma asemi court ye kona bra ye by election NDC fo FI ni na eye NPP fo esan say nkuku no mo adi na enye nkuku ki20 no mo ye ho hwe enyiye no ni na aka no mo lusu sa seat no na ode wani ekyerem e wo Kasoa honorable Hawakumsin personally abeka 2 months na ye ba beto aba no 2024 me ko Kasoa na enkwada empanifo embrante member omu nyina omu se honorable Hawakumsin no beto aba ma no because oche machines ema emofro mu esua adwuma dryer omu esua etiye machines wode pamade omo epamade no oche ma omo chese otimi ebu ahiafo mobrofo honorable Hawakumsin no omo boni din papa na omo kyerɛ sɛ parliamentary ne de no beto ama no presidential ne de omo ento ma NPP nti na honorable Hawakumsin ewini na olusi no am say na Kasoafo enye mo na mo so beto aba no de ama honorable Hawakumsin no ni na ase na efri na ne enti a youth no blame ye honorable Kennedy Agyapong ne say eye primaries no omo ekoe no yenye enim de buy I will give NPP showdown and not man showdown but me man the showdown e ho sensemi honorable Hawakumsin e obi na support Dr. Bawumia menim so no honorable Ken omunya issue kakra na menim the issue no kosi ya ene eni honorable Ken threat say or threat MP so obo ekoti ani na so no mo lose omu na so lose fan lose honorable Hawakumsin ka ho na honorable na akoyo Phyllis etwentro edit honorable Hawakumsin so say we kun nipa nam so akongwa no efi honorable Hawakumsin nsem His Excellency John Dramani Mahama ete committees omo hwehwe na honorable Mutala de abeto abontense nipakun bi ankoso wo Kasoa na ensem we ba na honorable Hawakumsin omo age na no kasa na ensem na oka no na Kasoa youth ni bi kyerɛ sɛ in fact reactions be bravo abonten a youth ni bebre kyerɛ sɛ either say Phyllis say Phillips so say Phillips so hwan no oba be pacho anyesa 2028 obawe
na me I put it to her so very omo we pacho Kasoa youth ni so omo ye disappointed ma me for so omo ye disappointed e na ade na ensem we ekoso no abo ha akom si de ne nsem betu dwa no e na Kasoa youth ni bi e de omo comment we e bai yentie ensem a ono abo ha akom si e de etu dwa ni mahindra se entro ne de utwa e bedu ba bi no na wo hu ni abeka di but dia na be ma obi a oni entibone etimi efremu apps yanka app Ghana mra so mu a ka o shebra sesen eno ni asem no o ma hin se wutie da na incident ye si wo ablekuma na me ka se me nyankopon ebedi aman because asem they told me so no but fortunately for me Kasoa police for no me no nyina ye free and I mean call there be a police ni wa won hu sem about because na kwa police ni no eti asem no mu see no na police for na kasa they didn't see me around that area and winning almost guys here no mu free boko e mama Ay3ka na di voice me back me you know they are comforted mama Ay3ka now me see oh one of the boys abaso mumra kumi and those boys were fully armed. Our Iron City, one of my strongest schools. It's no more time me say me ba money titi ka me buy ya no more shoot me. Na nya me charge the man fa ho. It's police for enya hint no mo kochi boys no. Ya ti o mo Saturday Tuesday na ye ja o mo no mo na social media so no mo ye didi. Obi a hu o mo te house bia betene o mo kan na se. Eti day one ababa one back so on your same tro because ya chair me say so the tro to how akunsi so obenya akunya no and she succeeded because na me my imagine say me ndim tro na me nim tro twa ya amfa tete me but obi a ye de atete no obi a wotumi tena se e ka asam chat e tomata de no de show no why pepepe just because 2020 me defended me who I say amount for be who say no question 2020 no na me defend me ho shade we ya na all and na me defend me ho and because I came out to speak the truth in it no and other target me ya they say me Thursday crampo before the election day now o ma ko Iron City ho na ko ka say me de ko ni soldier for abegu a o mo ton printed ballot papers e ko wie ye ne ye ntro eti ntro de wo twa bebre to me so na nyankopon ne twitwa die me nyankopon amma kwan amma process anase bambo fanga say yankochi mani because they have dealt with me who say me amete omunyim me eti asem ba na o maka so ko say ah there be mani ye no and you ask me so my said you aponche bema me do area bia me sense na gibe bia and so say ekoba ne sa na nkofo ehunu ya then you hear people me say ehunu a na ta me na sa se mi sie eti na opese otwa ogu mani maase owuo na nkope ama me me she say I was saying and that was why ablekuma north ni kunu no leading nkofo e ba yo mo be bro me say ni kunu leading boys ne ba boy na no kuta se kan a or the one me and spray for his friends that is in spray him and ni kunu no small boy na nini na nyame oba pa mo ho ntoma me de me se me mbo die twia na wo ye no na nyankopon no ohwe ohun bobo no otie na oye wo so wo de ama o ma hine nyame na twetwa agi ni o enim guase atade ababa wa na pamade share me no enye nyame a nkande ka me da busy but me da nyame ase the nyame ase papa ma hine eno me friend me no osu o se hawa minimo me wo me na me tete wo man for wan ko mo bi ante to me na me tete wo enti minimo na de dia na me ka kire yankopon se onyi wo fi onsan ani musuo mu me bompa yese ma wo bia isia politician bi ti se na akoyo we o ko contest na wo sia wo bi ti se na akoyo ene yese wo so na yi
2020 ni gina yi nti me ma ko yi 2024 me se enye hwe na wa wo me ba se kan na ka opese wuku me ba no me nim ni amaye no. And it's like she was able to instigate her people so but when na be nya tan kese bi ma me ne me ba no nya tan kese bi ma me ne me ba no enye nyame na be mu a chicken yo mu wo me be me se e dia akwala no cost ye se ka de nka akwala na wu abranti ama wo na tete no for 33 years now person wo chini nko fini nsemu sa 33 years now wo chini nko fini nsemu sa akwala yo to wonu ni na ye pe wo woni akwala ni age ye pe eti se wo obi ku eju wo fi wo ma mi nsemu ebe wo ma me na person wo ku me ba anye ye no asaba the chant to happen so say ye fa me nko pu ami danyamia sade no ankoya amenyo som a politics amanyose ami afa ya afa ankwa so prison ni se ni aka no nyankopon oba vindicate obi ade mu na akoyo yi se ni nkofo ne ne ko surprisingly o man ni dana mutaka yes press conference na onu ankasa ni nkofo so we do press conference against our constituency no. Hey, almost what I mean, who first class and who honorable Montacadiano. It's only Pabaco, or by 10 months, we into the beer. Your own people who supported you, who fought for you, are now fighting you back. Are now fighting you back. Now, some Tona Ucha now, no one who nip a buy. And when they sit down and tell you the kind of lies you can tell. Now, ultimately, an actor. Ya no koye acting na Kenya. Me twana ni shit video no se na ayi e fa ni sen ye TV o anchi na ya me wanwa. Na nipa to be chan to se na o se na wa ye na ni mo de to wa o kasa na me. You believe it. Then you see how I could say as a very bad human being. Me na mo Ghana ha be bia no bia ehwe Omahini nipa nyankopon kwa na nim ne ekọ nipa tiri mo mo humi adwe ewo mu tiri mu. And some people will be bold to come and meet me catch me say how I come see now we are nice person say na ya say we din sa ya na ya adwanto after election o ko sia me no catch me say we are nice person say na wo to me say we din sa no na me say that is politics but me fa ne say abofra ne manyi say no or you mean you kuma and I said the Yemuba. It's a sister, meaning they will say ye use some and to a canis India. Maybe a margin of me, say, near Bolivia, now my focus. Sana saying, a say me could do, baby, then young coupon was Sassi Jarini. At Agapitano, young coupon by pound more than 1,000 at the Ashami. Hawa Kumsin, former minister and honorable. Onwani NDC for koye gang ko plan ye se hawa kumisi akukumo NDC ni akotutu abusia for me se video na trend ni mo bi ahwe meboni na yasati na nipa dasani ai na we sitting MP timba trasi obabasi esun kwase esun chenchim se ye lituo abone nkrofo bi ekun na no kwa convoy num nyame nko no so wunti asa yam hihia ato no so asa wo wuani not knowing say fake and how I come sin frey I think say of frey peace for say enye no kra me kra me ni ho na ebeka na wotwe kra na omo so makotwa ballot papers so senti no omo ba me so ma omo de nkofo firi ase obi de hwan ni nkofo firi ba enti no je kra yi ni ho memfa etuo ni abanko tata obi a majum na ablikuma NDC for ganging nkofo se yenkokum ha wakum se because of incident na maami etimi twentro to ha wakum se so enti no na ya to na wablikuma anko mkokum ha wakum se nyango na je mami nkwasi ho a ka wo makuna wi enne yesi ye koye hwehwemu a o se oboa
Only evidence. Yeah? Sa umano. Na ko se na cho ko se na ko le no. Say your man bia go be kujil. Yes. Say it ha. Uvali M4 no. Combatin sanma. Sa umawe. Ana wama obi. Se bia nipa omo pe no. Kombe kunu one time. Geno. Eye krum ha. Kade ba che no. Na omo jeji sakase na titiri fo no mo ko trouble say enka jo mahama ba ya yi. Enka wo wudi animu ko san ase enyi chief justice no. Kade ba che na atini ho. Ombete tiwseja. Crowway. No obabasia kodaketo a ha wa kumsi betumi awo. Timi twan troto ma mpani so. Gu nanimu ase. Na ne life abaye danger. Ewo NDC for sa. Ewo bra obi amu. Wan tutu obi an tutu. No wetimi afom asem ne enye Captain Smart ama wo mu de ene edine ene TV3 fo a wo mu de o mu bo man. Eti o how kesisi atuma amene so na Ablikmanov yetimi agada nkofo se how akum sintin ye baaye how akum sin ikuku how akum sin se that day nyame ni ma amene fofiri no kura sa pepper spray no ana o dey protect na amfoka ana o protect no sa no 2020 election the same girl ne ye na dwe so mbedi bone ana ko twintuo e man nkofo adwane ye ayesa keno so mudi bone eno ye betra se kan na hawa kumsi mpobonefo eno ye widini oba de ko tutu esen but onim de uma girl ne betimi aye onim de NDC fo betimi aye nti enne